Despacito, que imaginas en tu laberinto, haciendo tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ir bailando, pero quiero ser tu ritmo, que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Sabes sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos. 95 abang dan Radyo Bisagi Palang alas 5:18 na dyan. Welcome sa mga tulumanan ng Saturday Reggae. Uban sa mga dusay sa namang pagkalaay Dudong Punggat. Hi! Umayong hapon sa tanan. Sa tanan sa Kentig Paminaw, kutong sa mga naminaw, karang sa 95.9 FM. Ang Radyo Bisagi Palang manabali ko ninyo ito alas 7 para sa mga greetings sa dedication live honor. Pwede ka mong mo-text mo tawag sa tumang linya 0926 775-7942 0912-728-8654. Okay, mayroong hapon sa tanan na itong mga suking digpaminaw. Tanang mga naminaw karong oras sa maing hapon. Hi! Hello! Mayroong hapon! Mas wala ko para sa iyo mga greetings, dedication, live mo na pwede ka mo-text. O tawag sa tamalinga sa 0926-775-7942 0912-028-8654. Mayroong pag-views akong amigong gwapo, akong classmate kaniadto, o sa nakaroon ka miyembro sa pulisya, Brad Jue Mijares. Good morning ni Madam Red. Thank you so much for watching. Jocelyn Aten Bellarmino, thank you so much for watching. Rina Nilin Cobillo, thank you so much. Okay, para sa inyong mga greetings, usumunod ko, pwede ka mong text. Mo tawag, text. Pwede ka mong text. Mo tawag sa tumalinya sa 0926-775-7942 0912-028-8654. Okay, sa tanang mga viewers, karoon ba na kong share sa itong live? Okay, so wala ko sa tanang mga viewers, wala kong share sa itong live. Lingaw-lingaw, tahan ko tala 7. Itong Saturday edition, Saturday Jam, atong reggae version sa Radyo Bisagi Palang. Hey! Okay, kumusta ng hapon sa tanan? Atong hatagan o ba din? Ano na rin tawag na pikas linya gala, hello mayong hapon? Ay, hapon, Oy, may hapon kisa man eh. Okay, sa may mabini ba lang nga? Okay, sa doon kalagan yun, mag-greet ka? Salamat. Okay. Okay, marata. Salamat! Okay, salamat mayong hapon doon pong shout out na lang sa tanang naminaw. Especially sa tanang Radyo Bisag fans, Club Pro Chapter of Secure Chapter. Mayong hapon gikan ni Madam Gemma Abahar. Okay, doon na bikas linya atong handusan. Hello mayong hapon. May hapon, sir. Ay. Ako aning amigong gwapo na. Aga, ato iklaga ni mo na gwapo.
Nag-wish ko. Sige, sige padayan. Nag-wish ko ni Dima Bahar. Ah, Nag-wish ko Bahar. ah. Ito akong amiga diha. Hmm. So, may Jewel Sumaga. Hmm. So, may Pirato Evelyn Salomon. Hmm. So, may Victor Ata Naglapo. Hmm. So, may Diding Gigas. So, may Lucio Tumugso. Ah, So, may Resultata. ah. So, may Lilia Magilay. So, may Igati Pakulba. Ah. So, mga to, nakang salamat. Salamat gwapo. Salamat sa iyo po. Agigirit lang imong tapa diha. Okay, salamat. Salamat. Dagang salamat po madya gwapo. May hapon di post gi ka ni Madam Langging Laklat. Thank you so much pagpaminaw ni mo da Madam Langging. May hapon ni mo diha. Ni Boss Roland po na diha mayong hapon. Okay, matod pa good PM, DJ Pong. Good na ko ang mga nanihapon. O wala panihapon, request na kong song buwan. Hope nga maplini mo na doon, Pong. Okay. Mura mag. Okay. Matod pa. Naman ko na nasakitan karan. Na ako na nasakitan. Na ako na nasakitan karon kay gadakong nga adto dito. Mitali sa'yo mag-ae. Ay, di ko kugret lang ko sa akong anak. Advance happy birthday na. Sobrang ibalok, nag-greet iyang mama Jinjin. Thank you so much. May papaminaw ni Bibi Clive diha. Huwag ni Kaiser. Ni Boss Emer diha. Ni Nanay Guria. Ni Mambimbing ni Sir Edward. And TTC dia. May hapon. Ni Ate Alin Amis. Mayong hapon. Ni Boss Ronnie diha. Kay may hapon. Sa tulang mga kuwan na naminaw karon diha. Melanie Idayan Biadnes, thank you so much for watching. Ayong hapon Dongpong watching her and Santa Filomena Regals Langkor sa akong family diya sa may sityo Damayan. Salamat Dongpong, sige ni Angel Andoy. Hi! Ay, ang batch 2001 batch 2000 to 2001 ang mga kanang estudyante katong akong mga kabats kaniadto ano na daw banding og mga lawa dito sa mga naminaw turayo yung mga bats ano na banding og mga lawa adto sa may Bilia Pablia Resort sa may Tulen Rizal katong mga bats 2000 to 2021 high school ni Nonong Ecuador Mary Grace. Thank you so much sa tanang mga viewers karon nga naka-view may hapon niyong tanan. Hanggang mag-ibig sa kalas 5:26 na yan. Put your hands up and you surround it. The whole love thing, I clown it. Then who's the joker? I guess I'm in. Cause I let it right go and I found it. Time has never been my best suit. Now I got everything except you. You moved out of my heart, still got the bruise. I give it all back to be next to you. I turn my radio up and it's just my luck. Why, yeah. I turn my TV on, it's the same old song. Why are you following me? It's like I'm missing you sound. It's written on my face. Why, yeah. It's like everybody knows. Everywhere I go, the whole world is singing to me. Yeah, Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you, please, to come home. Had the girl
all of my dreams and now she's all gone. Thought that we could last forever, I was all wrong. Said the doctor was cheap, but now I'm that broke. She don't even wanna see my face anymore. She don't wanna say where she's gonna win, but now she's on me, play in my brain. I do what it takes, anytime and place. We can turn a break up into a night train. Turn the radio up and it's just my luck. Why yeah. It's like everybody knows, it's everywhere I go. The whole world is singing to me, yeah. Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you, please, to come home. Although we're many miles apart, but I still feel her. There'll never be another one like my Cecilia. Oh, where could she be? Does she still care about me? Well, will she finally come back to me? Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you, please, to come on. Begging you, ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una cocina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl, con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mira la pista, porque hazme lo que sea. Ang mga kamisa ka na 5 dyan ang dyan. Estás solita, acompáñame. Parang ka sa pagpaminaw, Ricky version. Gáname, dam, 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 Sa Radyo Saldi Balag, Ubang Saman Busay. Sa naman pangaklay doon bungan. Good PM Idol pong shout out pala yung idol ni Papa Emer. Pamaguria o sa tanang naminaw, gikan ni Edward Bidad. Thank you so much naman Sir Ed. Salamat sa pagpaminaw, salamat sa pag-view sa live. Shout out po dong pong sa mga gikan ng aligo sa may Coral Spring in Maligaya. Salamat. Okay, sa tanong mga nangaligo na sa may Coral Spring. Coral Spring, Maligaya po lang. Ito ba na? Thank you so much. Salamat sa pagpaminaw na sa may Lantay View. Lantay View Resort. Sa may Pinasyo. Serious Minya. Salamat sa pagpaminaw. Minaw ka rin. Thank you so much. Shout out po DJ Pong from Villa Flores Store. Salamat DJ Pong. Dogs Parangan. Salamat kay ni Police Officer John Dano. Thank you so much. Magpaminaw ni Mada Sir, Police Officer John Dano. Sa Tarawa, katawan sa Pimagas, may hapon yung tanan ni area. Okay. Hi. Hello. Alas 5:31 ng lahat. take the ribbon from my hair. Shake it loose and let
5:34 na John. Shake it loose and let it fall. Ato ba nasakpan na dyan na ako ang live? Ay! Di ka ni San John Sudang. May hapon mo na dyan. Thank you so much for watching. Shadow Ay po, nagkupero gamot. Thank you so much. Bernadette Katilot. May hapon sa DJ Power. Gusto kong song. down. Gold by Ikso. Salamat DJ ng aking redra. Thank you so much to Mami Art ha. Kaya nagkabi Mami Art. May hapon. Shout out pa. Sika ni Angeli. Pakrat Balaraw. Thank you so much for watching. Help me make it through the night. DJ Pongs, great bago si Sisi Berna o Ma'am Gemma. Gika ni Madam Langing Laklak. And I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. Okay, yung nabate, help me make it through the night. Tonight I need a friend. Shout out to Pongs sa mga taga-Pumulan na nag-fiesta. Kailangan may fiesta. Pumulan. And tomorrow's out of sight. And it's sad to be alive. Okay, thank you so much. Sa tanong mga viewers, sa iba mga viewers ka rin. Help me make Ako na ni Mami Art. Mami Art! Mami Art, may hapon! Agwig ni mo. Take the river. Amo panggi. Kuan, gamit og mayo. Shoutout sa kong papa, Herme Mendo. Sugang na sa may bagay, sa Nicolas na Peter Zite. Sige, nagpaminaw ni mo DJ. My skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Haka. Kami kong laway. I don't care who's right or wrong. Okay, may hapon DJ. Ay! Who's right or Good lang ko sa Copiano family, Gamma family, salamat DJ, and God bless all. the devil take tomorrow. Okay, para sa iyo mga greetings, dedication live o na, pwede ka mag-text 09-26-775-7942 Yesterday 0912-728-8654. Thank you so much. and tomorrow. Angelique at Takpat Balaraw. Oy, thank you so much sa kanang mga staff It's so sa Midcare Pharmacy. Hinaw ka na Midcare Pharmacy. help me. Jipri Sael Bulagaw, mayong hapon din yung shoutout to all. Bulagaw family sa may barangay Kanibungan, Rojas. Thanks DJ watching from Katipunan. And tomorrow's out of sight. Help me make it through the night. At Don Bongs, makakiog man tagsampot anay mong gipatukar. Mamo na'y ganahan nako sa unang panahon. Ay! Oo ba? Oh, help me make it through the night. Oo ba mo na yung kuan di ay yung mga kinaham ka niya ito pakiog-kios. Take the ribbon from my hair. Okay, sunod na para sa inyo mga greetings. Fall Dedication. Alang sa inyo mga minahal sa kinabuhi, pwede ka pa mga text. against Mo tawag sa tumalinya 0926-775-7942 like the shadow. 0912-728-8654. Come and lie down by my side. And tomorrow's out of sight. Okay, thank you so much sa Ma'am Dalar. Ma'am Dalar, thank you so much sa pag-watch. Gibili ni mong katigayunan niya. Help me make it through. May hapon. Ay, ka-practice pa ni. Nagkalasing ko 41 na dyan.
sa mga katawan na sa may lungsod sa Mutya, tangi din ninyo ang timbisdak o mapuhan. Nada sa ang among sales karabanda sa may lungsod sa Mutya o mga dawa. At tangi ninyo alas 8 hangtod alas 11 ang takna. Atong sales store karabahan na sa may Mutya Public Market, Mutya sa may covered court, sa may Mutya, sa Buanga del Norte, Anata diha, o mga dawa alas 8 hangtod alas 11. Na may lungsod sa Mutya o mga dawa tangin ninyo ang timbis na diha. I don't greet lang ko nimo og sa tanang minaw sa imong programa. Help me make it through the night. Ang alas 5:42 million. Want to be alone. Andes sa sunaan, Buffalo Soldier. Bukan sa Tupanuban, Ricky Version. Terbat din sa Kibala. Uban sa mga lusay. Soldier in the heart of